Nakuru mjini. Bwana musacho yo munanyu ometo mukungu. Timaye thinga hata mwanchete buye usemba tanjanite buye lakini nero murugioye. Igore ne tigante benga mbanchanite bakamanya gwikire process iyo yo gwikira ni enyumo yabo. Wano mukungu umayete genta akora juice ni gentu kyugumia. Nki akore? Iga Nakuru. Ala. Iga nyora nga umusacho bero lingangu. Iga bwate mipango ya kando. Lakini rende unere naro dida itigo ituanjo kuja mete menge timati ndeke minute lakini umusacho yo nabwate mipango ya kando. Mukayo bere kago tebigwa. Lakini mukaya tariko banaache kiagera taramonyora kagokora bintu bunebyo. So tari mondo kwenda namagana y'abantu. Lakini akaamua wacha alifalie njuga swala hilo. Akakora butukibwaye kabisa. Agacha kanyoranga kweli mume wangu ana mpango wa kando. Na si mpango wa kando mmoja lakini mpango ya kando. Itukeli magaja kumubolia musacho yakaruka. Gateba umepaga wa nini? Wacha utani. Njeti niko kwa bintu. Yasema mimi sijafahamu kabisa. Sina habari. Mbona unichunguza kwani uniamini? Yabono. Bono rinde gade kuikamanya ngakyo enderete kiagera. Entune ntekemo. Yeah. Ntekemo ikamanya kyo enderete. Okay. Bono nya kwamanyire. Tiga bono ko ekene bintu yogote ambiri bo mine research yire wrong. Mukunga kama tebi sawa. Pole kama nimekukwaza. Lakini manyobo maenembo manyekane one time onye kerebo we wacha tu. Mukungu naenda akairana akasoa nsema ya kabira ndi ubutuki. Anda akacha no robot. This time round robot evidence. Okay. Akarelie mesa gatenga kai. Oyongo ko ebintebi. Ebintebi bikoro ba mite bintu bine biri byo goete lichinga kigai gaboro ndi korrekana no mundu ndakora bintu ndebi. Okay. Naende ke kabasolo naende ke kaira rende maito musaja tali gutaka kubweka. No mukungu mungai ni umanyete bo nako banyara asago ikiria ngoli. Yeah. So bakatike ngenche yo bono litukeli musaja ochire iso kya mugoroba anyure tuwake. Mukungu akamubanga buya kabisa maji moto kaoga karudi. Kajipanguza vizuri na towel yake vizuri, kapewa nguo, kaketi sasa. Kaigwe ndagera kabisa ngiya gasibigu ne bice bya muliro. Akaragera. Kera kuragera agasabi kwa magoko kabisa. Akaigwa katawel kaligo kwebanguza akajipanguza vizuri. Akatulia sasa. Gakoleka ni okogoro. Ngona kuligere lyale gebindi. Kagendera. Mukungu agacha kaikaransa sale. Kumuboli ma this time round tamoro getiri talinde. Kamotenga mume wangu lakini ujambo lakini. Omaye tege tokiro ngenjo nero raba address utali awe uriye kumurikira linga kai. Ya gate na gukwaniri ujambo bodege tokolengera kwire likira na gukwaniri. Nkwanda rekera naja tukwarani. Naende bona tu ajakira na gukwani. Gukwani kioko Maria mna buliti bunga mu. Uko kakwacha getawuti. Mbwate genteke monda itengo tebi. No nyanchere ngo tebi. Ingi gentoki. Inje ngo teba story yangu yako. Inje ngo tebi bagangu kubuli gambwache. Ngali bagango tebi gagi. Okay, ntebi. Watoka. Asama sikani ya manene. Nerule kuruime yane. Nsibogete pi. Tuara wasi ende yonsi. Na koire libaga. Kama mke wako wa kwanza. Unyuwa mukungu kabire. Nataka uoe bipi wa pili kabisa. Aseki. Instead yugo oncho kana na mipango ya kande yole ateme chande menge. Menta. Make it official. Bono leta kabisa na amuire. Leta hapa. Akuwe mke mwenza. Hata ikibidi tutaishi nyumba moja, mimi sina shida.
muradi utulie. Musajo yuko mubona ki watevile mipango ya kando mbwa toto heti mpango wa kando kia kwa ore kwa mpango wa kando nga wanda imoleta officially lakini bona abange bali bono wewe Mungu chikoleta abane kibawo chikoba no tali na hata kito reason igo na hata comment ende tobe babere bono ntoikerania magania obu no tagete Creo que no yo umigubole. Umigeku. Upungufu. Yani gose gwaji gokanye kage kiaranse teribuya. Musacho rio maete igarengere tigende kibaka bono. Taranyo no mwase bono yuko chigwate ndi mipango ya kando bono. Ekero bono bongo mbori yirage. Mbore enkeji dikorengere ligentege kongu. Bono mipango ya kandi kuna kulika chimese chinga kibona kwa to mbiga ngaki ngikegenda ngiyeke bona kwakendesa igabami tokona letibo musacha gakirete kiri agoponda arengerere tinganga ki ingiyara akore mpaka saa itaranyora ichibu iwafikiria mugineno mungaini ngale na tafakari mugineno mungaini sana olenge apply the principle inga mukungu muliri ni gagotagora mwaye na magokaye weko mojana no mungaini igako agacha ne enkaningo enkagate no mo atiga magala iba karo moto kali baga yo tali birogo buya moto tali bigi tali jimbago ego igwete moto kano moto in most cases no muswati Aomi is a woman, by the way. Okay. Go iregeka. Kiri finally. Yeah. Ekiagere approach ya lucha kutume kende ngao. Ibu yote mtoka tumugano gete koru. Wakatrend sana kureke tunweke korona kiwana saa. Kio nganyo. Kio iyo tumugano olia. Olia sege chiyo. Obuegaro libuaye. Omo konda buaya bugetigero. Yeah. Akaiya. Monda agasonga. So omosubati na ngainia sana. Akatebanga kiumaide. Leta. Tu twara wasi. We leta. Number 1 ya gadi meeting, I'm not ready to lose you. Ndio. Number 2 aga confirm ga ncheno onda I respect bobo binde byose ndayigure bakebine na confirm ni bwate. Ije ground. We can't end the ground. Yeah. And by the way, a ground we cook end. And number 3, na maite musaje ta akora kendi yose after that. Approach hiyo. Ndogero mondara gotebia gekongu sana. Geko. Kwamba kutwara bukulika ndoke. Yeah, that's a complex matter. Na kiamba gukumina ke. Ingogeta amine na bategeria. Bishop getigera abo. Getige keraba. No bishop waru era. Claro, que poco lo mando. Ya iba no vuelve a seguir. Queriendo que le chica kicha. De vivir na megoteo. Ayo Pedro moro kibu yo marico. Vivir te ligoteo. Que tava que morandia. Tava que goteo. Gakio tas por roso chinsa isto chitara que roso magara maya senje yo ikera. Naro kwa ile to bwenge 12. Aso ikera no ensaya. Tinza isa to. Ko no arango jara so ikera no. Korengana no moroberio. Ya to kore gente. Aba kwamba koirura. Tigo musacho ya take time ya ye. Mo ngino ya wate no mia. Naende. Naende. Abasubati mbale. In fact ga onyorure paro ruro. I no chobe kioma ya Somali no okora. Lakini ninza bo musacho ya tegererwa atarabe kerwa ngorigo. Inkige kogera umusubati igwete muna akorengere ligo no incha I'm fair all the time
Tupaya ko yora ichibu ironge ngaki ayebono koraiga because we are sorting out the problem for some time gocha busio. Musa joreti ategere runga ki ingi. Abura nyoro kare ko make sense kero ken musubaji atamanye ti abwenera ni entege bwene. Yani aerese ngia kuri mipaka ya kanda. Yes. Igona atwali sababu. Because I don't imagine nga nabe atwali sababu. Dudu's nothing happens without a reason yense. Okay. And achikoerese. Igonere tiga eguri bagasi bokaerese. Konyore serious ngegentege tiage sonsoru kere. Akini ataraji koeresa. Era ataraji gutura mipango ya kandi ye. Onye gikarire mengaini kubuoyore ime main. Tare korari ye mbini yokora kebisha main. Elina riri mocheri moriko beku asemesa ngabona magoso kwa kolete no yogotaereso ebi gwato eresire. No gotaereso yo mapemo tari muki getambo. Ikera igoro ngwaro denga ji step gete okogenda iga ukateba ngaki okubwate pro ngaki korukugetukeria. Protector gosengendoki. Compass. Canvas yego se canvas yego to komino gwari just Yes. bwata ige eangeye mina gochia beka atibeka iga eangeye ne afoti. Yeah. Okay. Nekero mundata liko korese bintu igo me bienchera ndo kale correspond yose ko erwese ento bundeki. Ngose ye gwarunkie ngibaki deba. Itangitego sererwa. Ego itangitego sererwa. Ego itangitego sererwa. Yeah. Umuntu narorange ko correct ye kiagere nchero correspond to correction. Afadhali umuntu ago ne jine jirita igo itara kiri chikuru tororenda. Torwasa. Ya no lo llama gara. Achira nyoro gazeti ya The Daily Nation na ere. Tukolia juma ere Super Tuesday. Taifa leo na bugwe manya yabona yanda magasi je. Umujibi warika goja raze keke. Eono. Ibuli kigora ta kubuli alika. Ina morra mwako. Kigora ta kubuli. Nga yakurusi umunguso. Agokorra abantu bae gasi njerenga bune abande batayubwati. Kagoja enda ningujagira kubuli. Asa mazikali ano mata brigadier obuli. Bishop obuli riga tiniko just brigadier ya Rwanda as bishop bodo. Okay. Bishop gabuli riga. Nga yokorusi umunguso oyo. No mokia. No moroberio no mochoko. Wogokorera abantu amagenderero bali bagochorete. Oyo tararokaneza abange. Abo mbaite getagotangana kwirana rigetangani. Kero umuntu nabwate njira.